الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الله سبحانه وتعالى حجرات سورة آية فلفلغا ريوتي ما مهم أدبتا مؤمنك مسلمك إنك حياتك كمهن لازم وانا أصولي أدبتك أخلاق تدسكو ديوان إما فهم إيجا فلا والغالغول من كيوي آيتك من الله جي وحي بس فلك مغاوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون هم كشور مؤمن نكي إبن إبفا بايك أخون تكيك إباميهم مدوغا أخون مدوغا أخوان تكموغا إصلاح كراشة صلح كراشة يعني أخيرا أقول منك إنسان أقول منك مؤمن مسلم إهن نمويس إنسان إهن بيما أقول منا كوكوري غوس هدي هندان نتي أقول من هم مغون كسالا حالتك وغوتك حادثاتك كان دماغه إهن بيما الله سبحانه وتعالى أمر فلتك خلاف وبه حالتك إيجي جيلون أقول من نغانك كريمتي والي بودو إهن بيما إكلانجي مورتي إرشاد تنقلون من الدبا إكلانجي وحي بس فلغا بيان قد دبو مفهوغا أمر فلا خلاف وجنا ما خلاف وبه حالتك دين دماغا كان تكوس علاج عنك بابا لبافه إهني من الله كلام فلكيرت القرآن أي مولي مؤمن تكون إسلامي مجتمع مسلم مكلا إكو حماية كركات ريكو دين مرتكا إكلانجي بابا لبافه إكلانجي كلام فل يا أيقو تنعملكو جنوني يا ألغون من الدنيا کے باج وری كما ہمیں دیو مکی نوانے کمے لویتی أخونا أخت مؤمن نكي أخونتك أخوانتك ما النبي صلى الله عليه وسلم بيان قد دفا فواني ورفرهم هذه كي إلهي وحي بس فلو كيرت القرآن ما النبي صلى الله عليه وسلم جي سنة إيقوتا يا حقوقتك إيمان وعمل كوري بيفلو ما النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه دكوي نمونا يكي قيامة الدان دين ألغن من هوريها مسلمون دنيا أننتي بهوريها إمنا لا مثيل مثالتك مثالتا هندا نتا نولوي ورغ مثالتك إكماكو مهم كماكي مثالتا ألغن من إنغمون ألغن من تيريغوس هوريها زمانك غوس هوريها مكانك غوس ميادوس إبتيبو أدي تبين أبدوس إفدا مثال تكا إجوتا إراعي فريهم مثال تكا إجوتا ديري أولينا مثال تا أميل ديرول مغا تطبيق قرآ ميهو إبا أولي إهم بيما أقول من هندانو غا بحطن چه ممتي ويري آيات تكو غمانيا إجوتا غبيفلون كورن بعمل مي آيات أقول من ممان كورني نو تفسير كورني أقول من هيتن إريها غوتا كنوكا إيكان مي آيات تكا عمل كورن بيفلون عمل كورن غوتا كي أخوان تكا مغي مهم كما بودو كما كي مما دينوغا لبيتي أخونا أختو رحموغا غلوما عائلي غلوما قومية وانت كما قبيلة وانت كما ليغا غلوما ورما ماتي يورما ماتي ويري يورما هاردانا غلوما يعني قوموغا ميهم ايوس ألغون منغا هيتوغا لويبا قدر ديوي كمي رشق ميها قبيلة ميها ايوس قدرو اترا بودوا كمي غلوم بودا بدهيوا كمي رحموغا غلوم اي شرعي مطلب شريعة غلادي فاوا غلومي එකමකෝ එහුරිහා ගුළුමකවර ඊමාන් කමුගේ ගුළුම් මා වරුගද ඒගේ මානේ කි අල්ලාහ රසූලා යා එකලංගේ දීනා ඊමාන් කමුගේ මි උසූලා ඛිලාෆුවා වගතුගා තිමාගේ මීහා නුවත කබීලාගේ මීහා නුවත රහමතිරියා නුනේ ඉස්වානි කි ඊමාන් කමුගේ අඛාය එහෙමි මේගොත මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මදීනා මුනව්වරා වඩා ගන්නවාෆා අන්සාරින මුහාජිරුන්ගේ මෙදුගා අඛවන්ත කුරෙවි أخوانت كورفي ما أخوانت كم جلوي با غلوم بدهي وجنديا ممركي إبفلونا قبول كوروني إبفلونا قبول كوروني تمنّى إبّن إبّفا أخايا ووري بودا
anin akha muhimwane timanna marwajja timannage muda wartawani e akha esh islami akha esh ekamago Allah subhanahu wa ta'ala e masalaga ilahu ga hukum ful baawalevi wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd rahmuge gulun onna mihun awla wegen ve maruma fahuga tarikamudaluga en khas ekamago amu diroluga adis iman kamuge akhu antakam ma wargada ما نبي صلى الله عليه وآله وسلم من إسلام مجتمع مسلم أخوان تكن سفكر الظاهرين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد مؤمنون إباميهم إبايك وعن إبايك الظالو إبا إكاك وعن إكاك وغا تريك ما همدر ديا كلونوغي مثالك كمثل الجسد أي hashigandegge misalu e hashigandegge evves gunavane kudaviyas boduviyas e hashiganda wakinu kurevene adikiye en evves gunavanegga kuda taklif en undagulen hurejjenama muli hashigandu e zimma ufula muli hashigandan e undagula taklif e balibe egota islami killage emme gagandaka gudun eriyas ei e huriha galan arafawa gudume kamuga ihsas kurevene इस्लामी में मुज्तमा में जिस्मुगा में जसदुगा में हशिगंडुगा एम्मे शख्सियत निकमति हालुगा हितामैगा कंबड़ू मेग्गा गेल्लु मेग्गा उळन्या एहें हुरिहा गुणवंत कೈಗೆ असर कुरान एम्मे कमा विस्नान फिकुर कुरान एम्मे वेगे एकं हल्लु कुरम मसके कुरान एकमको हितामे की मियदु ईमान कंग अलगोन मेंगे तेरें गेल्ली दियुमा माने की निकमति वे बालिकशु वेगेन दियुमुगे साफु अलामातेंगे अलगोन मेंगे तेरेगा इस्लामी अखवन तकं एगे हकीकी माने का नेतुं अदिकिये एकम वरन निकमति फावने एई रशु मीहाय उरे इस्लामी वंत कमु उरे बड़ा रशु वंत कम मुहिम्मु इस्लामी वंत कम उरे कबीला वंत कम मुहिम्मु इस्लामी वंत कमा अखवंत कमा उरे नमाज कायम कुरमा ज़कात दीन मा रोदे हिफुमा अल्लाह रसूला देखे वालो बाय करेंगे दीन टका दे अहमियत कमा उरे पार्टी या ग्रुप निस्बवा मीहा एने की कोम में फद मीहे वियस एना मा मुहिम इधर जागा अलगुन में मियदु मिथि ए मी मैंग आयत का मी मैंग उसूल तका खंडलिगिन खिलाफ का बल्लवा रहमुगे गुळमुगे वाह का अलगुन मी देखी ए उरे मा बोडु मा हरदना गुळमे नूंतो member fan na onna gulumaki ei algon mennaki algon menge mammeya bappage jismun nukume fawa ege bay adike Allah subhanahu wa ta'ala e kalange algon kuruma e kuga member fan ihsan teru man amur kure eha bodu haqqu li fawa bay tibage bappe ki mamme ki kafare mushrike kamuga vi namaves enaya emihunna dunyawi gotum heyokon hitumang Allah anga wafwan ena shirku kurumang amur qur'ana ma ekama kiyama nuwa shehin namawes ena ihsan teriwang heyokon hitang anga wafwan ma nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ifaharega daturega matiga ansoriya bekalunna muhajirunna de terega maniki de jamaatu ge de terega nu de shakhs de fardu muhajiraka ansori ka de bekalunge de meduga kuda khilafen ufeduni hinga manu johumen ufedi kambodu ma hame diyai devigen debe fulun navis goale uni debe fulun jamaatu ge mi hunna muhajira goale uni ya lil muhajirin e muhajirun bada shami ansoriya fula goale ansorunna ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam wagutum etana wadagen ekale fana khabar li wadaga tuma ekuga awaswe wadagen adi hadisul quramini abi da'wal jahiliyyati tad'un kalemen jahiliyatuge gounta govani heye jahiliyatuge gomeke ei demi hunde terega masale jehera tibage jamaatuge miha group miha gang miha party miha gowagen ena deba itura hunu kuro nuata e debage meduga talafalum komme mihe ko mihege party miha jamaatu miha group miha difa kuro ei jahiliyatuge gomeke Allahu akbar hisabun ebe kalum warabbodu filawale daskurevi hisabun masala haluwi ei jahiliyatuge gomeke mi khabar eh namos hisabun hinduni e masala ni munikinu munafiqun ge rais ibn salul mine mi khabar diumun ruliya sravegen fuppagen tedo fa bunani emi hun ehen ekan kuri heye mani ki muhajirun
අන්සෝරින්නා ඉදුකොළ තෙදුයි හෙయ్యේ හම හිලා එහෙන් නොවානේ එහෙනි මුහාජිරුන්නකි මක්කායින් හිජර කොෆ මදීනා ගතිමෙමි සුබ්හානල්ලාහ් මුහාජිරුන්න ගෙයා ගෝච්චා ගෙදොරා බෝහියා වහිකමා කාබෝ චිස්සද්දාන්නේ හුරිහා හාජතේ මුහයියා කොද්දිනී දෙනී කොම්බයිතෝ අන්සෝරුන්නේ එහෙමිමා හම හිලා තිහෙන් නොවානේ මුනාෆිකු කරේගෙන බේනුම් වී මිජ්ජහුණු කුඩ කුඩ මස්සලා හිලුවාදාගෙන් ඒගෙන් නුබා නතිජායෙන් නෙරෙ ඉස්ලාම් දීනා මෙදුගාවෙන් අදාවැත්තරිකම් ෆාලු කරන් එන බේනුම් වී ඒ මස්සලේකන් හදාගෙන් මම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මුහාජිරුන් නිකමෙති කොල්ලා ඉස්ලාම් දීන් නිකමෙති කොල්ලා එකම ගීනතෝ එහෙම් වානි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්නමල් මුමිනූන ඉඛවතුන් මුමිනුන්නකි එයේ අස්ලු අඛුන්නකි මිහිම් වහී කුරවා ෆවනිකෝ යන් ඊමාන් වබේ ෆුන් යවර මා වරුකත ඉබ්නු උබයි මස්සල වුන් කොල්ලා මස්සලයාග රුලියාස්ගෙන් එනා බුණනි එංගිදානනේ වාගු මියදු දක්කා දානමේ තිමම්මෙ මදීනායෙන් එඹුරි දියුම ෆහුගා මි නිකමෙ තිමිහු මදීනා බේරු කොල්ලාන මිමිහු මදීනා බේරු කොල්ලාන රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ خبر දිබි වඩාගතුම එකලේ ගෆාන ඉබ්නු උබයිගේ අරිය වඩා ඉබ්නු උබයිගේ ගාත වඩාගෙන ඉබ්නු උබයියේ වගුතුන් එක්කල කන්තක කම්බොඩුවේ මීනා උසුරු වෙරි වෙච්ච අල්ලාහ්ගේ රසූලති මන්න හිම්බුනි වාහකේ නූනේ කි එකම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බාවා ලව්වාෆි වහී බාවා ලව්වාෆි යකූලූන ලා ඉන් රජعنا ඉලල් මදීනති لا يخرجن العز منها لا يخرجن العز منها الأذل تمام مدينة يمر ديوم فوق إيه عزة ترين نكمة بير كل دانم عزة ترينه مرادك ربهم رشو ميدا رش قدوانه بنين والقول من بس كون رشد توناني إيمان كما جهني إيمان رشد قبيلة نونانه إنه جه إسلام يا أخوان تكني ورما مهم وانجهنا إسكورن جهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من آه بابا لوني الله سبحانه وتعالى إيمان كمجي مي أخوانت كمجي مي عزتا قدر جواه كوحي كربي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عزتك الله رسولا يا مؤمن نعوين يتشكي منافقون كان يتنويسنا نمنا understand نوانه كي هاوري يتشكم قدر النكرين لو بيتي أخونا أختم ألقون منك إيمان كرنقلو بيتي ألقون منا قدر كرين إسلامي أخوان تكما إيماني أخوان تكما كي ها بدو اتشكا إكا نويس نني منافقنا ألقون منا نويس نجي أغماني كي كباتو ألقون منك جاga إيمان كمبالي كتة وار ألقون منك جاga النفاقو جا أسروي بهوتة دينغ كباتو ماني لو بيتي أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة ينبري ودا غنون එකලේ ෆානල් දෙබු වඩානේ වරස් සර්ප්‍රයිස් خبر මදීනාවේ වඩා ගන්නවනිකෝ මදීනාවේ වන්න මුමිනුගේ ලෂ්කර් මදීනාවේ වන්නතා ඉසරහද්දුග ඉබ්නු උබයිගේ දරිකලුන් අබ්දුල්ලාහ් රදියල්ලාහු අන්හු වරයන් ගුස්වාන් සහාබී බේකලේ اخلاص تدوري مؤمنه عبد الله کے بپا ابن ابی اینا سواروگin سواریගේ ලගණුග හිෆාට්ටාලගේ එනා හුට්ටුවාගේ එංගතුන් කණ්ඩි හිෆාගේ සුබ්හානල්ලාහ් බප්පා හුට්ටුවා බප්පා මදීනා වණු මන විදාලවනි අල්ලාහ් ගන්දී මුනමේ අල්ලාහ්ගේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කලිය කුද්දනු දෙනිස් මදීනා කනුව දෙවෙන්නේ ඒ බප්පගේ දුදුන්නේ බුනි මිහෙන් අල්ලාහ්ගේ රසූලා මුහාජිරුන් මදීනා බේරු කොල්ලානමේ එහෙම බීම මියදු කාගතෝ එතාග හුරෙවෙනි එතන වදෙවෙනි බදාලානමේ තිබුණ සුබ්හානල්ලාහ් අබ්දුල්ලාහ් කි ඉබ්නු උබයිගේ දරින්ගේ තෙරින් එම්මෙ බප්පෙන් හේව දරිෆුළු එම්මෙ බෆයන් හේව එම්මෙ බෆය ඕගාතේ දරිෆුළු එකම ගුබුනනි අල්ලාහ්ගේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හුද්දියානුලා මදීනා කනුව දෙවෙනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකන් ඉංග වඩාගතුමු වගුතුම් අසාබේ කවුන දනවනි ගොස් අබ්දුල්ලාහ් ගාත් බුනාෂේ බප්ප දූ කොල්ලාෂේ මදීනා වන්නන් දූ කොල්ලාෂේ සුබ්හානල්ලාහ් මි ඊමාන් කමුගේ අඛොන් තකමුනේ මින් වරකි අන්සාරුන් මුහාජිරුන් නට්ටක දින් අහම්මියතකි අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් රදියල්ලාහු අන්හු විදාලවනි තිමම්මෙන්ගේ zamanuga තිමම්මෙන් නදී zamanen අල්ලාහ්ගේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ zamanuga
timammenge akhaya wure timammenge atugawa muda dinara dirham oi molu muhim wecche kamuga timammen nu dekeme ebahi timammenge account ge save korefa hori lariya fasa gi timammenge muslim akhaya wure molu wecche nune e akhaya beinu vejje denje hechke ekamako miyadu ebahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuga abdullah ibn umar ekle fanu ge zamanu ge mi vidalwani miyadu bay mi hunna enage dinara dirham enage muslim akhaya wure muhim wejje bay mi hunna e duwahuga bay mi hunna miya saru ko fi hemje miyadu kihne to ani mane ki miyadu algon men bara boda mi mati veri shiara duru wejje lobote akhunna waqtu algon menge hitta kan iman kan wadda algon menge hitta muraja kon hadanje haqiqi iman kan wadajje nama ilahi mi ayat takun algon menge baha amalu sida wanje hene anikayen ahamiyatu kan dinu muslimu akhayen ukhtayen ahamiyatu kan dinu ei evsalega ehen din takun ehen society mujtama tawga hori misalu takennu bay mihunge terega misalu eba hori ehen namo islami misalu ta ma forihama ma mativeri barira radhiyallahu anha ummul mu'minin aisha radhiyallahu anha ge khadima barira bayan qurani itu haku ummul mu'minin aisha radhiyallahu anha rode hunnevi asur namada fahu algon men rode wilan tayyar wagadiyetta hedika hada kaichi hada tayyar ko kiriya maghrib salam man ginami ummul mu'minin asur namada fahuga ekale faanu ge gandu warang anani miskin anghene as-salam walani ya ahli bait assalamu alaikum ya ahli bait rasulillah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge gandu warga ahlu erina salam walani ummul mu'minin ge koteri kolam barira danoni gos bada shikato barira asabunani ena ay salam jaha shika icheng hoda she timannu manga takunete evvesiche ummul mu'minin vidalwani barira deshe nengiche barira bunani ummul mu'minin nete evvesiche ummul mu'minin engilavwa komme vesechenge bo ekka vidalwani deshe barira demme bunani nete evvesiche kamana roda willu mattaka forwa fay roshikolenge boti roshikole vidalwani deshe magore bayas jahunima allah subhanahu wa ta'ala rizq devwani barira radhiyallahu anha ummul mu'minin ge iman kama e daraja kanudane detto emmene ekimihun tafatu iman kam ga uda bimaha tafatu darajata mihun ge terega e bahuri barira ekkala wahakaya ma boda hingame nujuhunu ekkala kalimata quraru kuramungu roshikol hifagen as miskin miha difi kom wahage roshikol deshe irosen var allah rizq devwane roshikol deshe irosen var allah subhanahu wa ta'ala rizq devwane atugo ingeti du kolli miha amile benun je hifa badu ha fa rod wilan je e de hem miskina ga dini ti bawas miskina ga halatu ga ti hiri algon men waragina bunamen amilla nafs aladan je hene amilla nafs algon men aladan intihaya haddu fanna ala dawar ummul mu'minin aisha radhiyallahu anha besi vidalano irosuni kaachenne ekamana roda village namaz korafettevi ekamana namaduga innawaniko doruga mihok taki jahadani salam dew mofoga vidalano barira ko ako heye kine vi heye barira haram ve antari se faburani he ummul mu'minin dua ko es migian nan mihku dua ko es migian nan fa de chin hifage atwche eru ge tere goti barbecue hada fa bakariye allahu akbar barira dannawani allah gandi munme dua ko es mi orge hadiya hai mi orge kotte mi orge rizgen nuli beti mammennaka ummul mu'minin vidalwani tibaga roshiburiya ore roshifali ore mitima heyokam buda wa kashe roshifali ore ma mole allahu akbar migota loboyte akhunna ukhtum algon menge iman kamuge akhunna ukhtum iman kamuge allah subhanahu wa ta'ala bawale vi ayatakan amalukum igota kanta korwa furi en iman be fahuri allahu akbar allah subhanahu wa ta'ala mi iman kama akhwan takan muge bodu kama muhimmu kama
එකන් හිමාය කුරවා රක්කාතෙරි කුරවා ෆවනි එහෙනි එවරුගේ බොඩු ශිආරෙන් එවරුගේ මතිවෙරි කමේ එයා මෙදුගා ෆරුවා කුඩ නුකුරවේනේ එහෙමම මේ ඊමාන්කමුගේ මුජ්තමාගා මුස්ලිමුන්ගේ මේ ඉස්ලාමී ජිස්මුගා ජිස්මුක බලි ජෙහෙනේ දෙත්තෝ වෛරස් සරානේ එකි කහලා බලිත ජෙහෙනේ ඒ බය ෆරුවා කුරන් ජෙහෙ අදි ඒගේ කුරීගා බලින් සලාම වෙ රක්කාතෙරි වෙගෙන් උලෙන් ජෙහෙ එහෙමම හෂිගණ්ඩගේ මිසාලේ මේ උම්මතුගේ මිසාලකී ඒ හෂිගණ්ඩන් ඉනායත් තරිබා ෆදා ඒ හෂිගණ්ඩ බලාගෙන් උලේ ෆදා ඒ හෂිගණ්ඩුගේ කන්තක තිබා අහමියත් කන්දේ ෆදා මේ ඉස්ලාමී මුජ්තමා අහමියත් කන්දේ ජෙහෙ තිබාගා අඛුන්නා උඛ්තුන් මේ අඛවන්ත කන රකාතෙරි කුරච්චි ඉස්ලාමී අඛවන්තකම්ගේ කිල්ලාගා කුඩ කුඩ රෙඳෙන් එඩේ වරුගේ එම්මෙ කමෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හුද්දනු දෙබ්බා මේ ඊමාන්කම්ගේ මේ ජිස්ම බලි ජෙහිදානේ බයි ෆෝරෆානේ එවස් කමෙන් අල්ලාහ් තබාරක වතාලා හුද්දනු දෙබ්බා මුස්ලිමුන් එහෙවි මාලෝගේත අඛුන්නා උඛ්තුන් එකලංගේ අවගොන් මෙන්න වර රිවෙති මුහිම්මු ආදාබ තකේ ජෙහිගෙන් අන්න ආයත උගානේ කදස් කොද්දෙවනි අල්ලාහ් තබාරක වතාලා වහී කුරවනි يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون حجرات سورة 11 ونا آية الله تبارك وتعالى باوالبي إسلامي أخوان تكن حماية كركاتر كرومتك لقيت أخو يقين كري الله تبارك وتعالى كيرت القرآن في التوي سورة بابا لفافا كم آيتك مي إيمانكم أهل ورينا لازم ضروري كم إنك عقيدة إنك أركمان إنك أخلاق إنك مجتمع سوسايتي إنك إسلامي بكل حماية كرمتك إيقوتم آيتك فهو آية الله تبارك وتعالى أي إله جاء أرتكون نتكا باوا لفني إبهامي هن دير أولم بيجوين إبهامي هن جه إسلام كما إيمان كما أخوان تكن ركعتين كرام بيجوين كهنتو مي إيمان كما أخوان تكما ركعتين واني الله وحي كربني أي إيمان بمستكون بي إكلا نداء مؤمن نجيب نداء أي الله إيمان بشهادة كي أجن تبي دعوة كورا ميهن يور ما تيوري صفة ينقلون من اللي بيفعل نوع إنسان آية إيمان كما ور ما تيوري صفة اللي بيفعل نوع هم بما الله تبارك وتعالى إيه النسبة وهريها من شامل وكلمة يكون عباراتكم وحي كربنا كيف يا أيها الذين أسلموا مهم وحي كربنا أي إسلام بميستكون إيه إسلام كم كي بودا بيرفوش جمانة همينة إتشي إتريجا إسلام كنون نميهم بس بيرفوشون كان تكوري كبير فرق عمل أوري إتري ما مهمو أي إيمان كم فشني إترين بيرون يتفعلوني بيرون فشاقين إتر دائتشنو التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ما النبي عليه الصلاة والسلام تنفهر حديث القرآن تقوى يا إيمان كم أصلوني متاجي إفنني إناج بها عملون بما ألقون منجي إترا بيرو ميدتي دموع كرم مسك كرنجي مما تيوري صفة فلون الله صفة الله تبارك وتعالى مخاطب كرباني مؤمنون أي إمام مستكون لا يسخر قوم من قوم إبايكو أنبايك فرسارا نكراش يا الله إبايكو أنبايك فرسارا نكراش عسى أن يكونوا خيرا منهم فرسارا كورا ميها وري فرسارا كوري ميها ردوا ميها ما هيو كم بدوه ألغون من coaching إني ألغون من كهينة إني ألغون من حكم قراني coach كتو بيرفوشا بيرفوش کے مظهر إنه کے برسورة إنه کے ديريولم کے quality ميهون نفنا منظر کی واقعي yang hukum Qurani ege macca bina ko mihon e marmol mihin waram mem mihin e miha fenoni mehtaram Qurani anika uge kibang e fada duniyawi molkam e fenna nitiya e miha nikameti kamad dekeni enege nem ma waruga da maqame ma bodu bar take fasai
duniye ehem vejjiya algon menge terega beleveni war derami hen nikamech uvedeunga burusura ga riti mi he anika ko ha riti mi hen no emi ha furassar malama Allah subhanahu wa ta'ala nahi kurabi mu'minun ehni furassar kurave mi ha ene ki Allah ga hadratu ga e malama furassar kurami ha wor hewmi he kapeta ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam medinu ga da'watu devva mungen deviruga makka ge bodum qabila takuge ruwasan sayyidum eba mi hungas tanoni eba mi hungas Allah ga rasul sallallahu alaihi wasallam hushalani kale fanu ti dakwa wa hati mum adu ha fanu me ekam ku shart ge kale fanu gari huga mi evwa huriha emme nikametin miskinu arlum khadimu mimi hunta duru kurash kale fanu benu vela vanya mi hunna waki gadiye de ekam timammen kale fanu ge ari huga tibe gadi kale fanu timammen ge gata wada gannawa gadiga e gadiga harmen ben men te mi mismi hu fenna kash kufu hamen we ta mi hunge libaha mi hunge libaha emi hunge shinde ule femwaruge tantana mi hunge shinde tantana tafat rasulullah sallallahu alaihi wasallam hippulang ara wada gennevi e masale nune ti mankale fan mi da'watu mi hunna for ko de mi bodum islam vejjiya mi hun rangal vejjamuli qawm islam vi hembima mi hunna nasihat de gadi ga mi hunna qur'an kiwa de gadi ga mi nikameti duralla ekale fan hippulu ga ifade ichvi ehemve e bodum na wahaka dakkawan innawani ko Abdullah ibn Maktum radhiyallahu anhu lofun nikameti miskin sahabihi ebe fula wada gini Allah ga rasul sallallahu alaihi wasallam badal kurmata ga kale fanu gari hon ecce ungenu mattaka assalam goala vani wa akru dakkawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikala kanta mundaguvi timanna mi bodum mimi hon ecce adenna mimi hon nasihat den inna gadi gaden Abdullah ekale gfana nikuriya mihin hadada muna rujasal undaguwi Allah subhanahu wa ta'ala nge manzaru e amalu e haraka nge ishara kamunti Allahu akbar abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma lo andiri ni kameti mi hako kale gfanu ge gata ama kale gfanu muna rujasa munu turkure mitoy Allahu akbar kale gfanu adabu eri kurebevi ya fahu ga kale gfanu subhanallah ibn maktum kale gfanu gari hangat pojjana adabu ihtiram kuraba Allah ga rasula Allah ga hadratu ga ma miha balla adabu ta ka ko mavi iman kama islam kan eyi ma kamuga mingadu kanda ala chaki inna akramakum indallahi atqakum bilal al-habashi khalu baburu ale arabinge tere kuri ale adi kalu mi hen nikamech ekamako abu bakr as-siddiq arabinge saadatun ge tere himene quraish ge saadatun ge tere himene sayyide ekale ge fanu ge amilla mudalum bilal ganifa minimum kurevevi ale ekamako abu bakr fil janna abu bakr wani swarge vante veri enge mati veri azaz ekale ge fana libuni ekamako ma nabiya sallallahu alaihi wasallam mi'raju ga swarge wadagene wagutuga ekale ge fana bilal radhiyallahu anhu ge fiyawaluge adu swarge ivi wadagene abu bakr siddiq radhiyallahu anhu iman kam ge sabun swarge wani hama e iman kama e ge sababun bilal radhiyallahu anhu swarge wani duniye ge be kalu tibba wani ko Allahu akbar hemi makine to algon men laiq wani huddawani algon men ge muslimu akhakam ukhtakam malama kuram furassar kuram Allah subhanahu wa ta'ala ekan nahi kurbi la yaskharu qawmun min qawm sukhriyatu ge mane ki algon men kiya furassar ya malama aray bahuga ilmu ri vidalu wani sukhriyatu ge aslu mane ki anekage daraja maqamu kudakamuga dekuma bunume ena nikameti kamuga dekume ehvima ena nikameti kon echebunun nikameti kon hitun ei furassai ei malamat ekan Allah subhanahu wa ta'ala nahi kurbi ehni ei emme bodu emme nurakkatir fa faage terega men nabiyya sallallahu alaihi wasallam ehme himenu bi vidalu wani bihasbi imri'in min ash-shari an yahqir akhahu al-muslim miha kan nubakama fudeye enage muslimu akhaku nikameti kamuga hitun
ಈ ಕಾಕು ಹೆ ಕಲೇತಿ ಕಾಕು ಹೆ ei ಕಾಕು ಹೆ ei evs haysiyata huri mihen none enage ne bodu maqamen enage ne fasai enage ne e jahe ehvima i kaku he bunen nikameti kollan subhanallah ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith qur'an bihasbi imri min ash-sharr mihaka nubaka mafude enage muslimu akhayaki nikameti dera mihaka muga hitu ehvima ei sukhriya ki allah subhanahu wa ta'ala kandalige nahi kurawwa fuwa norakateri bodu fafa ilmu rin bay be fulum vidalwani insanunge terega emme foratama makhluqunge terega insanunge feshumuga adam alayhi salam ufeduma hisabu emme foratama ufedunu faafeki emme foratama ufedunu faafeki hasada verikame bay be fulum vidalwani ana be fulum vidalwani inune ki emme foratama hasade vore kurin ay forsare malama sukhriya anika nikameti kon hitume ei ibilihuge mekama molkama enage daraja uduga malaika bekalunna ekuga wanikon allah subhanahu wa taala adam alayhi salam ufadda wahake elan kuremvi efoge kalanga adam alayhi salam ufeddevi mashin chakam velin chakaya veya mattaki harite chanunde ehvima iblis ewagutum feshigen adam alayhi salam ufadda mundiye ruga e manzaru fenifa ena furasara kuram feshi furtama malame kuram feshi ekam ko allah subhanahu wa taala adam alayhi salam furana aluba adam alayhi salam diru wafa malaika bekaluna angawani usjudu li adam ge fana sajida kurashe hisabun adam alayhi salam ge daraja maqama meduga iblis ange husas kurawuni kine mivi timan alifanu ufadda wafa makura wafa hutta timanna ikale machine heddivi iccha joku jaha malaamaku fursaru go nikameti ichikama hikogen hutta huriha malaikatunna mijhuni engevi adam sajida kurashe ege terege iblis simene sajidaga dengenage hitan hasadawani hasadage sabun ena allah subhanahu wa ta'ala ngureduni ehvima malaamakurum fursaru kurum ege sabun insana wartawani koche kiburu werikama bodakan e kiburu werikama bodakan ena hasade badalu kurani ege sababun ena allah ge la'nata gelluma halakadi iblis la'natullahi alayhi eye miyaduwes egotan insana ku kanta kofinama wani gotak ena nunge hemihuna forsar ko malama ko emihun nikameti mihe kamang hadam fashafi nama natija ge gotum enage hitan evani kiburu erikama bodakan ege sababun ena halaku ge tiraddane allah subhanahu wa ta'ala hembe ekam mu'min altakun nahi kurwa mana kurwe wala nisa'un min nisa'in yafahu anikka we sama emerum wahi kuramani anghenum wes anghenuna forsar nu kurashe subhanallah furtama ayatuge furtama bames dehe vedetto ebbay kone bay kamala men nukurashe fursar nukurashe ingevima ege terangenu wes wade ehennam wes allah subhanahu wa ta'ala mi fursaraya malamatuge mi babuga dejinsu tafatukon ekan kuramun dati dejinsu ge terega mi amalu tafatukon huriti wakin ekam ayabba wali ayatuga wakin bayan kurawani ei kihine egotaki firihenum furasar ko malamate nukurana ko anghenu naka e firihenunge daraja tafatu emihuna visne emihunge daraja tafatu anghenu ene visinge rujuliyata firihem wantakam gi ene behekam nunka ehvima anghenunge terega minu ba ada wara bode anghenu nam malame ko furasar ko firihenunge terega mi nu ba amalu eboyge kam ko firihenu na furasar ko malame korani ehbe allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga firihunna wakin anghunna wakin mukhatab kurwa deba mihun nahi kurvi furasar kurma malame kurum yafahuga mi islami killa ya buru arane kantatange wala talmizu anfusakum kalemin ge nafsu takange bahi kalemin ge muslimu ga khaya ditibaga amilla nafsa iraddu wa gota wala talmizu ichi kiya furasar ya malamatu ge invest kam konnu hada she wala tanabazu bil alqab ekakwane kaka nuba laqabun nuba nannamun nugowashe bi'sal ismul fusuq ba'da al iman iman buma fahuga ding mu'minaka dimala muslimaka dimala hadi baheng hadi namen huturu bahaku mukhatab ko gowmaki ei nubavegem wa kameke ekamun tawba nuwejje mihayaki aniya veriyeke allah subhanahu wa ta'ala algun men imminna hidayat wa tawfiq devashi algun men imminna
حقيقي إيمان كنصيب كون دبا أقول منا مي إيمان كما إسلام كم مي أخوانت كما ركاتر الله سبحانه وتعالى كم أقول منا دسكو دبا فبا متي وري أخلاقا متي وري أخلاق متي قادم تمون توفيق دباشي وآخر دعوانا الحمد لله